nu le pa tam jok te chuan mani fa ti tan chuan thil a tha thei angbir kan du puin ti sakpo kan chak thin rual ota kan om an du lawa asur asan hnuaya kan nu le pa ti khan an lo va thokna sa thin em dammo shitlan kan to changin an thei to pin min en kola kan she om phal lovin an mani jok she omin an om thin chaina khopui pakhat jingjiang province a cheng jinjonga ti chung ko hun ton dan chuan miril ru a hne in ngai ven an hlo em maya mitam tak ril ru a khoin midang te ta na thil tha ti do na thinlung nei ta ti po mi engemaw zat an om pha hial ani jinjonga ti chung kwa hi chung ko hlim thei tak le in kom nge em mai ni in pa ber jinjonga hian private farm pakhata manager ni na achela anupui wang ei ero in na tho anei lem lawa atul thokin apasal fanau ti tan hun amang thina jinjong ate no pa hian fapa kumsom pakhat mi nein a ming chu liang hui ki ani an fapa liang hui ki hi naupang je zoi ve tak le mi poi soi ngai lem lo tak ni in zirna lama po athiam pol ani deuh zela anu le apati po in an fapa hi andua tin a thei chin china chuan adu anga piang an ti sak deuh zela shisel na chungchang thuwa po damdoi in pan ngai khopanat alani ngai mi lova naupang shisel pa ngai tak ani thin ma se chu tianga shisel thapa ngai taka a om chaulai mekin tum khat chu an fapa liang hui ki chu a school bang in a thleng chu luna in ati boy ta tlat maya anu le apa bula a har sanate soin aluna thu ashila ma se anu le apa te chuan naupang shisel thatak ani awangin an lo la thu tak wak lem lawa adam vele mayurin na an nei ani damdoi ti pe in aluna po chu aron re vele mai buka ma se hun aliam zela an fapaluna thin po relam pan ayin ahma ayin ana jingta shita luna satlia an ngai awangin anu le apa ero chuan lo thon em na chang po an shelo ni thar aron in her chuak li a an chung ko ti dan pa ngayin jingkara exercise la in an chung kwa chu an chen na in atanga kilometer ni vela om parka chuan an kala chuta an holam chu an fapa liang hui ki chuan anu le apa bula chuan alu ana thu soile ta a nidanga anat thin aya anat zwal deuh ta ka wang chuan damdoi in lampan a tha a hriatna an nei ta ani ti chuan damdoi in chu an kalpui ta a doctor te chuan natna serious lutuka an ngai lo awangin in lama ei tur damdoi cho in an hotir vele maya engemaw chen chu an damdoi pek chuan chokin liang hui ki po chu tha chho viawin kar khat chung angvel chu har satna engma anei lem lawa nun phung pa nga yin hun amang chawa school te po akal le theita ma se zan khat chu amut na ruma thom ri dot chu anu le apa chuan an sheta thut mai an fapa room lam chu panin an tlan ngal fata room kong khar an va hon chuan an fapa na tuara akhuma alolet mek chu an va muta a azan lala chuan damdoi in an pan le ta zan lam te ani awangin tiasvel po engma an ti hlei theilawa ti chuan atu khwa aron wara doctor te chuan test rang an kalpui ta ngala x-ray le mri te an ti ngal boka test result te aron choa doctor ten an han en chian nak chuan an be seilo result an nei ta tlat mai an fapa liang hui ki chuan thluak cancer alo nei reng maya stage 4 lai alo ni man to a doctor te chuan an fapatan dam khu chwa le na chance atlem thu an sha a an fapachan chin chuan a thongin abar khai le maya om ngai na an shelo ani ber mai an fapa liang hui ki po in cancer ani ti a in sha ta tang chuan aril ru azamin adam chwale po in ring to lawa doctor te chuan thei to pan chwa zela operation ti na na tlai zo to si jingjong ate nu pa chuan an fapatan an thei top tak me chwa in an thil nei suma chantir thei te chu shalin an fapa enkol nan an hmang zela chung an fapa enkol nana an bung ro shal na te chuan an fapa chaw to tak chu operation hmanga an fapa nun na ala chan thei be sein damdoi in lam thu nei tu te an dor fowa
ma se doctor te chuan atlai to thule cancer zongza min ataksa a ngong thalo tam tak alo siam to awangin zeichi an ngai lo ani an fapa chu naupang fil tak thin ani a adam thatlai po a nu le pa te poi soi ngai lo le ti lungai du lo mi ani a an mitming le chevela an ril ru a hlim lo dewa hriat chuan ama zok hian fiam thu mangin a chok hlim vel thina chutia damdoi in khuma natna hri om tak tuara a om chu anu le apa tan chuan thil hmu hri om tak turani ti a hrive te po anyange anu chu kawin khuma tanga chukin anu chu a oma akwa a liang hui ki chuan anu beng bula chuan nu kanat na in sha a katan chuan thi mai lo chu maba ka nei lo ing tikni emo a chuan ka thi san don chewa ma si ka lo thi ani po in katana hun ruata ka ngaya ka puitlin huna ti ka chak em thin midang ti chan pui le midang ti ta na thil tha ti chu ka ti theidon ta silawa chuwang chuan ka taksa bung sang sang te hi a man tlak lai lai la om apyang midang ti tan lan ka du ikianga ka omreng anga ka thei ngil ngai lawang che kanu ini a ka du na te min ti hlotlin sakang ti ka ringtlat ti in anu chu ashilta a anu ril rona chu en sum zolo afapa pom chung chuan a chap ta hom maya anu chuan boite ithidon hleinem idam le don alom ti in afapa chu a hnem ve boka ma se aril ru tak chuan adam le be seina anei to lo nu tan chuan thil tor har tak po ani arin om wang e chuan afapa thil soi amamo tu ti hnena ataksa bung sang sang man tlak la omte a hlan thu hospitala doctor te chu ashilta a ti chuan liang hui ki po chu anat na tor lavin kumsom pakhat mi lek ni in aboral tangi nge a aboral ti hospital a thokti le doctor ten an hriatin award omna a antlan khom ngala liang hui ki ruang chu puana khu felin aboral dona anu bula athu cha chuan hospital a thoktu zong zong le doctor te ril ru chu a khoi hle maya zahna chibai bukin amuna khum chu an huala chu naupang kumsom pakhat mi lek ni si midang ti ta na ataksa hlan tu chu an thaliam ta ani chaina ram chung mun sang sanga achan chin dar zelin asia piang ten mak an ti a mitam taktina an ti theilo le ti ngam lo naupang kumsom pakhat mi lekin ati theisi awangin mitam takril ruwa chawna thar asiam na sa hle a midang ti ta na thil tha ti na konga an than har pha na sa em bok ani